Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang na di kampung Berawai, kajet bedah. Waktu kamu menunjukkan bak put lewat 5 menit. Kamu ulangi segoda. Ibu-ibu, bapak-bapak yang na di kampung Berawai, kajet bedah. Waktu kamu menunjukkan bak put lewat 5 menit. Waktu ji Sao Sao. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajet bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajet bedah. Wadeka saom, wadeka saom. hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajet bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajet bedah. Wateka sao, wateka sao. hai ibu bapa yang mendengar, hai kajar bedang, wadeka sawang. Hai ibu bapa yang mendengar, hai kajar bedang, wadeka sawang. Tak pesumbu, pesumku aja tak pajo, man keluarga tak pesumbu, pesumku aja tak pajo, man keluarga. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajet bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajet bedah. Wateka sao, wateka sao. bulan Ramadan, bulan mulia, jantan nyorakan tajam puasa. Bulan Ramadan, bulan mulia, jantan nyorakan tajam puasa. Pajo busao ngana tenaga au singoloho beeta kerja. Pajo busao ngana tenaga au singoloho beeta kerja. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajet bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajet bedah. Wateka sao, wateka sao. dama ibadah letak pahala, melimpah rahmat, melipat ganda kajar bedah. Hai rakan muda, buku ang lemah mangat tak rasa. Hai ibu bapa yang mantap dengar, hai kajer bedah. Wateka sao, tak pesumbu, pesumku
berganda. Hai hai ibu bapa yang mantap tengah, hai kader bedah wate kasau tak pesumbuh pesum kuat ngajar tak pajo ngon keluarga. Tanya puasa bulan Ramadan, bulan ampunan segala dosa, dan dalam hati sabilam badan, lam lindung Tuhan Allah pelarang. Hai hai ibu bapa yang mantap tengah, hai kader bedah wate kasau tak pesumbuh pesum kuat ngajar tak pajo ngon keluarga. Wahai rakan lon umat Islam, inangan agam tugangan muda pasti tahawa nikmat Ramadan, lam sidon sajan detanyo rasa. Hai ibu bapa yang mantap tengah, hai kader bedah wate kasau tak pesumbuh pesum kuat ngajar tak pajo ngon keluarga. Kamu ulangi segotu, ibu-ibu, bapak-bapak yang na di kampung Berawai, kajet bedah. Waktu kamu tunjukkan bak poh put lewat 12 minit. Kamu ulangi segotu, ibu-ibu, bapak-bapak yang na di kampung Berawai, kajet bedah. Waktu kamu tunjukkan bak poh put lewat 12 minit. Waktu ji, saw! Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bang. Untuk hari ini sudah selesai. Terima kasih.